I mean, we played as hard as we could, and we gave it all we had, and we came up a little short, but that's expected. I mean, they got some star players over there, and we just got grinders and players with a lot of heart, and we just played really hard tonight, and we came up just a little bit short. You was a little bit tired after yesterday's game against Latvia? Well, obviously that has a little bit of part of it, but we got no excuses. We played a hard game. We played a strong game, and we so proud of what we did tonight. We really showed that we can be up against the best and play. What do you mean? Could the Danish team reach the quarterfinal? Well, we hope so. We're going to play our chance, but I mean, we're outsiders, but we can still play, and anything can happen in hockey. Thank you very much. Good luck. Thank you. Thank you very much. To bol Mikkel Bødker, dánsky útočník. Prvá otázka bola, či je trochu smutný, pretože boli blízko k prekvapujúcemu výsledku a k zisku bodu s Ruskom. Povedal, že hej, že trošku o to mrzí, pretože hrali dobre, pokúsili sa predviesť to najlepšie, čo vedia. Bolo to na tesný výsledok. V závere sa snažili v tej powerplay vyrovnať, ale nepodarilo sa im to. Druhá otázka bola, či im nechybalo trochu síl po včerajšom zápase proti Lotyšsku, ktorým si zabezpečili postup do 8-finálovej skupiny. Priznal, že mohlo to zohrať trošku malú úlohu, ale že sa snažili odviesť tú svoju hru, odovzdali na ľade maximum, nestačilo to. A posledná otázka bola, či ešte Dáni zopakujú vlaňajšie štvrťfinálové účinkovanie. Mikkel Bødker povedal, že sa pokúsia zopakovať a sú zatiaľ outsiderom. Uvedomujú si, že sú outsiderom tejto 8-finálovej skupine a uvidia, čo ukážu ešte zvyšné 2 zápasy.